President ka Meghalaya SSA Schools Association Central Body o Babu Aristotle Sirambai habakran chikilat pathai khubor uliat ho ba ka jingpha le census bat pha duty election ka sarkar ye ki nohikai kanam kta than ye ki na ba ka dei ka ba shisin shiposnam parkumju ru shisin sansnam bat ki le ya ka niru hadien belawai school ula batai ru bahaka RTE Act ladap batai ba ka dei hi ka kam ban le da ki nohikai bandan ka jingket khli na ka benta ka ri bat ka jai ben rio Oliat huru baka sarkar ka klampa le ei henry kada ai da ka bainong ka balong kumba 8,000 kumta ha ka jingsno jong ushimet kam da kata than banya persha ya kane na ba ka de ka kamram bat ka jingket khli Khabuk sarkar ka persha ba to ajo igiro kai na kini ka kai ga kuchu i ka view jo ka asyo ka phi ha bai dei ba kani ka jingpa mo ka jingpa duty ye kino ka la ka dei ka census duty la ni ka dei ka election duty Padang ipet ya ka kandon jo ka di ak untuk la kedeu syai ba kinon kai kinde juai ne kita stakeholders pan happen de ya ka kam la ka de ka census la ni ka de ka election duty kata orang very clear ha ka di kata ka de number 1 number 2 na kalian jangan personally ngasngau ba bi ka ni ka census kam de ka ba kinon ba ki kandon manusia ma ka de sensitive saja Nangta election, mereka batu kendor hanusnya. Kadai sisi, sansnya. Tengah semua as a responsible citizens of our state. Dan ikum kino ikai. Ngam semua doang ba bangin long halu kata bangin bersyak ya kan. Nama tadi hi kakamram as a responsible citizen bangin pendet ya kan. Bi nada kipa hagi wei. Nila ban ong ba yo ba kibla ban pendet ya ka kumba kadai kan semua long. Mahendra ada cipta pada kino hikai kibala long no kibala long lupa kita kino saindo ya dari barka jabirrim te dakajing shinti jo kino hikai ya kani kakam kan long kakam kaba janai tetapi kata berjumpa ni kecing kini jo straight away ke lomba as one of the responsible citizen of the state I don't have any problems bangin pendet ya kani ka census pada election duty Ada kaya bang itu kapan terpat ya ke government kalau mah pun kini kipor ke government kami kan ban high pressure ini kumba kalau mentah maka dulu kani ka mau kani ka exam itu ini bang kerpat ya ke government bahkan postpone ya ke kasna tapi pun kani ka por bagi dulu pun kini kia pendek kini duty lah kani census dan election kadang kan kecil kecil lang nakor army nanti nohikai berkunjung ke government kenang bang nilaban solve ya kani ka problems but kung churo pangilaban pendek ya ka kam kabala ikati pi shudur ha ka shino mala da population nang ako kanuksa kidon knai hudi tena kalian jo office video hanto kila divide kumba lain kinon kai lain kumun knai hudi ki ha pendek tang lain hudi tena pi kaya ka shisni after school tin late kalau tak aku tu dia shisni in late but shibnai kalau very simple kilaban Kamu kan cikia orang ban kia yang kita harus kata kepada mereka. Kalau kamu kata bikin lek pihak por bela high school kan? Hapor bela high school ni kita balik por step ya ke school kan kita kan kita. Kan jiksa ekstra gitu. Kalau kata kadang anorium ke mana kalian jong ke office jong government atau jong kalian jong office jong video kita penkre ban ayah kan anorium ke ini itu di mana ada kan census ini. Orang fix. Ya kata dengan aktif mereka kadon hi kasong norium kalau personally kalau menurut aku sansun ano sejumlah pipi bat nak pipi nakalta sensos particularly mo kung mapatali sa president ti kung kinakay na living don jikli ng taga Rico de Villa inda etang do na tanong mo neba kung yan siya sa English ng gabarit idon tang kumas pa yey nakalian juga government labo ay layon yung sensos ng tadi nomor to Tebre sa tunong de kumba kibatayan niya po ay ka training kanday apso na